Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu bwakeye neza. Mu Rwanda murumvira ijwi ry'Amerika kuri FM 104.3, FM 93.3. Mu karere ka Kisoro muri Uganda murayikurikira kuri FM 48.9 ya radiyo ijwi rya Muhabura. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. U Rwanda ruratangaza ko mbere y'igitero cyafashe umujyi wa Goma mu ntangiriro z'icyumweru gishize, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateguraga kurutera. Bimwe mu bimenyetso byabonetse i Goma byagaragaje yuko hari igitero cyari giteganyijwe mu bihe biri imbere. Hari intwaro nyinshi zoherejwe, hari ubuhamya bw'abasirikare ba FARDC bafashwe. Uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Mu mujyi wa Goma kandi imirimo y'ubucuruzi irimo irasubukura buhoro buhoro, ariko intambara hagati ya FARDC n'umutwe wa M23 yageze no mu ntara ya Kivu y'Epfo. Abakozi b'abasivili ba MONUSCO barimo barahunga. Naho ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushobora gufunga ikigo USAID gishinzwe iterambere mpuzamahanga. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru rero tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. USAID ishobora gufungwa. USAID ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mpuzamahanga. Guverinoma ivuga ko kuyihagarika biri mu migambi yo kugabanya ingengo y'imari y'igihugu leta ikoresha. Eugene Mukankusi araduhiye inkuru. Ibi ni nyuma yuko umuherwe Elon Musk atangaje ko we na Perezida Donald Trump bemeranijwe gufunga iki kigo. Ibyo bihuje n'inyandiko yakwirakwijwe mu bakozi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press byatangaje ko Elon Musk kuri iki cyumweru yanditse ku rubuga rwa X ati USAID ni umutwe w'abagizi ba nabi, ni igihe cyayo cyo gupfa. Abakozi ba USAID bavuze ko abagera muri 600 guhera mu ijoro ryakeye basanze badashobora kwinjira muri mudasobwa z'iki kigo. Abagishoboye gukoresha izo mudasobwa bakiriye email y'ikigo ivuga ko hashingiwe ku mabwiriza y'ubuyobozi bw'ikigo inyubako y'ikicaro gikuru ifungwa ntihagire umukozi uyinjiramo kuri uyu wa mbere tariki 3 y'ukwezi kwa kabiri. Ibyo byose bibaye nyuma y'uko Elon Musk avuze ko yavuganye na Trump ibijyanye n'imfashanyo y'Amerika n'ikigo cy'Amerika gishinzwe imfashanyo n'iterambere kandi ko bumvikanye ko bagomba kugihagarika. Ijwi ry'Amerika. Nyuma y'imisoro mishya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ku bicuruzwa bituruka mu bihugu bituranye, President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye abiganiriyeho na mugenzi we wa Mexique, umutegarugori Claudia Sheinbaum, na Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau. Uretse Mexique na Canada, imisoro mishya iri no ku Bushinwa. Ibi bihugu bitatu nibyo bya mbere ku isi byohereza ibicuruzwa byinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo ivuga ko ibihomberamo niyo igura byinshi kurusha ibyo yoherezayo. Ejo bundi kuwa gatandatu, Perezida Trump yatangaje ko ibiva muri Mexique na Canada bizajya bisora 25% n'10% ku biva mu Bushinwa. Mexique, Canada n'Ubushinwa nabo bahize batangaza ko bagiye gusoresha neza kimwe ibicuruzwa bagura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa bwongeraho ko bushobora no kurega Amerika mu muryango mpuzamahanga ushinzwe gukemura amakimbirane y'ubucuruzi hagati y'ibihugu, Organisation Mondiale du Commerce mu Gifaransa cyangwa World Trade Organization mu Cyongereza. Ibyemezo bya Amerika byagombaga gutangira gukurikizwa kuri uyu wa kabiri, ariko amaze kuganira n'abayobozi ba Mexique na Canada ejo, Perezida Trump yatangaje ko ibireba ibihugu byabo bisubitswe mu gihe cy'ukwezi kizabaha umwanya wo gukomeza imishyikirano, ariko iby'Ubushinwa ntacyo arabivugaho. Ijwi ry'Amerika noneho tujye muri Uganda. Guverinoma igiye kohereza urukingo rwo mu cyiciro cy'igeragezwa rw'icyorezo cya Ebola mu murwa mukuru Kampala, ni nyuma y'uko gihitanye umuntu umwe mu cyumweru gishize. Eugene Mukankusi. Kuri iki cyumweru umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi kuri virusi cya Uganda Pontiano Karebu yavuze ko abahanga mu bya siyansi barimo gutegura amabwiriza y'uko doze zirenga 2,000 z'urukingo ruri ku rwego rw'igeragezwa rwo gukumira virusi ya Ebola bivugwa ko yaturutse muri Sudani zigomba koherezwa. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS yavuze ko doze z'urwo rukingo zirimo kugenda ziboneka
hakurikijwe amabwiriza y'igerageza kugira ngo hasuzumwe imikorere yarwo ndetse n'umutekano warwo. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press bivuga ko nta nkingo zari zemezwa zibasha guhangara virusi ya Ebola yaturutse muri Sudani. Indwara ya Ebola yahitanye umuforomo wari woherejwe ku bitaro bikuru by'i Kampala. Uwo mugabo yapfuye kuwa gatatu ushize, kandi abayobozi batangaje icyorezo cya Ebola ku munsi wakurikiyeho. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet wa@radioyacu.voa.com, kuri YouTube na Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga zacu zose Radio Yacu VOA. Ijwi ry'Amerika, amakuru y'ibiyaga bigari turayaharira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara hagati y'ingabo z'igihugu FARDC na M23 yageze mu ntara ya Kivu y'Epfo. Barwaniye muri teritwari ya Kalehe, muri kilometero hafi 65 uvuye mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Epfo. Byatumye umutwe w'ingabo z'amahoro wa Loni MONUSCO utangira guhungisha abakozi babo b'abasivili. Banyura ku mupaka wa Rusizi ya mbere bava Bukavu binjira mu Rwanda, banyuze rero Rusizi. Temistokle Mutijima yanyarukiye ejo ku mupaka nyine wa Rusizi ya mbere kureba uko bimeze. Twavuganye kuri telefone. Icyo nabanza kuvugaho gatoya nuko abakozi ba MONUSCO barimo guhungishwa cyangwa bari guhunga banyuze mu Rwanda ni abakozi b'abasivile biganjemo abagore n'abana, harimo n'abagabo bakeya. Ariko umwarimu mbajije igihe bahagereye, batangiye ubundi kuhagera mu masaha y'ikigoroba ku cyumweru, ariko uyu munsi bahageze isaa 8 zibura iminota mikeya ku masaha ya hano mu karere k'ibiyaga bigari hano mu Rwanda no mu Burundi. Baraza rero, uburyo bazaga imodoka bazagamo zabasigaga ku ruhande rwa Kongo, bakambuka n'amaguru, bakaza bagaca mu nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka, bakabaterera amakashe y'uko binjiye mu gihugu. Hanyuma hari amabisi manini, hari bisi zigera kuri 7, harimo inini enye na minibisi 3 byari bibategereje zo mu Rwanda. Bazaga rero bakajya muri izo modoka ku ruhande rw'u Rwanda, imbundi imodoka ya polisi ikajya imbere, bisi yuzuye igakurikiraho, bakaza. Amakuru twaje kumenya nuko bari gukoresha u Rwanda nk'inzira, ariko bazafatira indege mu Rwanda bajya Kinshasa. Ayo ni amakuru nahawe n'umuntu wo mu nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka hano mu karere ka Rusizi, wambwiye ko bo ni uguca mu Rwanda gusa, ntibahaje nk'impunzi, barahanyuze, ariko aho bazerekezaho ni Kinshasa, indege zizabakura zibajyana. Ntabwo nabonye umubare wose, ntibyankundiye, ariko abahanyuze mpari ni bisi yatwaye abantu bari hagati ya 40 na 50. Nyine izo modokari zibazana ni za Loni, nayo mabisi bafata mu Rwanda na ya Loni? Oya, imodoka zibazana ku ruhande rwa Kongo zo ni za Loni, ariko bisi zo ziri kubatwara mu Rwanda ntabwo ari za Loni, ni bisi z'abikorera. Hari kampani yitwa Horizon isanzwe ikorera ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara y'Amajyepfo. Watubwiye yuko nyine abashinzwe gasutamo batera amakashe mu mapasiporo yabo. None se hari abategetsi b'u Rwanda bo baza kubakira cyangwa nabo polisi gusa babaherekeza? No kuvuga ngo nta muyobozi mu rwego rwa politiki wari hano ku mupaka mu rwego rwo kubakira, uretse abashinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka ndetse n'abapolisi bacunze umutekano ku mupaka. Nta bandi bantu aho rero ku mupaka wa Rusizi ya mbere. Aba bakozi yego n'imiryango yabo, abakozi ba MONUSCO b'abasivili n'imiryango yabo, kugeza ubu ngubu babonye bahita, nta bandi bantu abaturage b'abasivili b'abanyekongo barimo bahunga. Kugeza ubu nk'abaturage b'abasivili b'abanyekongo bo bagahunga baza mu Rwanda, bo nta barahagera, ariko barimo barahanyura. Biragaragara hari imodoka zabo, kuko uyu ni umuhanda n'ubundi bakoresha cyane uhuza Bukavu na
Uvira kuko bagombera guca mu Rwanda. Abo twagiye tubona rero ni abari bafite ibikapu byabo ariko bari mu modoka bari mu nzira n'ubundi bakamanuka Bugarama bambuka bajya Uvira kugeza ubu uretse kuhaca nk'inzira berekeza mu bindi bice bya Kongo bisa n'ibyitabuye Bukavu nk'aho za Uvira n'ahandi. Ijwi ry'Amerika tukivuga ku by'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva 23 yigaruriye umujyi wa Goma mu cyumweru gishize, ibikorwa bitunze abaturage bya buri munsi byari byarahagaze. Ariko ejo kuwa mbere ubucuruzi bwarasubukuye mu bice bimwe na bimwe. Kuri telefone Jimmy Shukrani Bakomera yatubwiye ko nawe yashoboye guhaha, ati ibiribwa birahari rwose ku isoko bihagije. Yego kuri uyu wa mbere hari ibintu nanjye nashoboye guhaha kuko murabizi ko intambara zagiye zigira ibibazo ziteza ibibazo ku baturage mu ngeri zose. Ubwo rero nanjye nabonye umwanya wo kujya guhaha mu masoko, mu isoko rimwe rinini ahangaha mu mujyi, isoko rizwi nka Kituku, nahageze rwose, ndetse n'andi masoko atandukanye. Uyu munsi wabonaga ko hari ambiance, ibikorwa wabonaga ko byasubukuwe neza, uretse wenda nko kuba hari bimwe bitakozwe, ariko wabonaga ko abaturage basubiye mu buzima busanzwe neza nk'uko byari mbere ye. Ariko se usibye amasoko rusange nk'amaduka, amabanki byo byafunguye? Uyu munsi ibyagaragaye cyane nuko ni amasoko yafunguye, amaduka ndetse n'ibindi bintu bitandukanye nk'abantu bacuruza ibintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Ariko za banki, amashuri ndetse n'izindi serivisi za leta kugeza ubu zo ntabwo zirafungura. Gusa kuri uyu wa mbere wabonaga ari umunsi utandukanye n'indi minsi cyane kuva aho 23 igereye mu uyu mujyi, kuko ibikorwa byose ndetse na za bus mu muhanda wabonaga harimo ambiance ikomeye cyane bitandukanye n'iminsi ishize. Thomas. Yego Jimmy, turacyari kumwe. Nikose usibye nk'amashuri yo ntabwo ari mu bucuruzi, ariko rero nayo ari mu buzima busanzwe bw'abantu. Hari amashuri yafunguye? Nk'uko nari maze kubivuga, amashuri yo hari icyari ikibazo gikomeye cyane, kuko ubona haba abarimu bamwe nagerageje kuvugana nabo, ubona badafite umugambi wo gusubira mu kazi. Abanyeshuri nabo ubona abana ababyeyi bagitinya ko basubira mu ishuri, basubira ku ishuri bitewe n'umwuka of course ukigaragara mu mujyi. Ariko ibindi bikorwa nyine nk'ibyo by'ubucuruzi nkubwiye ruguru aho wabonaga ko byo biri gukorwa neza cyane. Ahubwo nekereza ko ibyo kurya byabaye byinshi mu mujyi, ndetse ubwo na n'ubu tuvugana za moto ziratembera. Ibiciro se byo bimeze bite ugereranije no mu minsi yabanjirije ifatwa ry'umujyi wa Goma? Ubu ngubu ibiciro wabinyuzemo wasanze byiyongereye, byagabanutse, bimeze bite? Murabizi ko mu minsi yashize ibiciro byari byarazamutse cyane. Ibyo byaterwaga nuko umujyi wa Goma wari uri hagati utagaburirwaga nk'uko bisanzwe. Ariko kuri iyi nshuro amasoko nagezemo nasanze ibiciro by'ibiribwa rwose byagabanutse cyane, bitandukanye na mbere y'uko umujyi ufatwa. Kuko ufashe nk'umufuko w'ibirayi wari ugeze mu madolari 140 gurikije 150, ariko ubu ngubu muri depo zitandukanye, mu bubiko butandukanye ndetse no mu masoko, urabona ko umufuko w'ibirayi wongeye kugaruka ku madolari 100, ku madolari 90, 80. Ibyo biterwa nuko ibyo kurya byose byari byaragumye muri teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse n'ahandi hagaburira umujyi wa Goma. Ubu ngubu ibarabara zifunguye. Hanyuma ubwo rero nyine essence ituruka mu mahanga yinjira Goma ubusanzwe inyura mu Rwanda aho ngaho ku Gisenyi, Rubavu. Imipaka rero irafunguye, ibicuruzwa birahita? Imipaka irafunguye neza cyane. Umupaka nyine urabona uhuza u Rwanda na Kongo ho urafunguye neza, ndetse n'ikindi cyongeyeho nuko ubushize mu minsi yashize umupaka wafungaga saa 9 z'amanywa, ariko ubu ngubu uri gufunga saa 12, ndetse hari ukanagera na saa 10 na saa 1 z'ijoro ugifunguye abantu bacyambuka. Ndetse n'ejo narahageze
mu by'ukuri ubona ko ari ibintu byahindutse cyane mu mihahirane ya Goma na Gisenyi, kuko niyo mijyi yegeranye cyane. Imipaka yo umupaka ubona ko ufungurwa neza, kandi ibyo kwambukira abantu basanzwe bakoresha CPGL ubu ngubu bari gukoresha utuntu tw'utujeto gusa, ukaba ufite irangamuntu yawe, ikarita y'itora, ahangaha ukagenda n'ijeto igura amafaranga 50 gusa cyangwa 500 francs, ukambuka ibintu bya CPGL nabyo ubona ko bitakiriho. Thomas Jimmy, shukrani bakomera, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane namwe. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. U Rwanda ruvuga ko rufite abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ko ari mu rwego rwo gukumira intambara ya rugwirira iturutseyo. Minisitiri warwo w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe yabibwiye ijwi rya Amerika, aboneraho no guhakana ibirego bya SADC ivuga ko abasirikare b'u Rwanda bica abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Muri ya nama y'abakuru b'ibihugu ba SADC hari ibyavuzwe bidahuye n'ukuri, ariyo mpamvu guverinoma y'u Rwanda yasohoye iriya tangazo mwabonye. Ibyo bavuze rero nuko ngo ingabo z'u Rwanda ngo ziri muri Kongo ngo kwibasira ingabo za SAMIDRC ndetse ngo no kwibasira abaturage. Rero ni ikinyoma cyambaye ubusa, kandi nabo barabizi neza. Ingabo z'u Rwanda ntabwo zibasira abaturage, ahubwo zibarinda muri za operasiyo zo kubungabunga umutekano z'umuryango w'abibumbye, ndetse n'izindi operasiyo hariya muri Mozambique, mu majyaruguru ya Mozambique ya Cabo Delgado. Ni u Rwanda rufatanyije n'ingabo za Mozambique rurinda hariya, kandi rwagariye umutekano mu gihe abandi byari byabananiye. Rero kuvuga yuko ngo ingabo z'u Rwanda zibasira abaturage ni ikinyoma cyambaye ubusa kidashobora kwihanganirwa. Kuvuga ko ingabo z'u Rwanda zibasira abaturage, bavuga ko zibasira abaturage aho zinyuze, bavuga ko zibasira abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bashaka kuvuga hehe? Bashaka kuvuga iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi nabyo ni ikinyoma kuko twibasira abaturage. Ni Kongo ko babyanditse muri paragrafu ya 4 mu gika cya 4 cy'imyanzuro y'iriya nama y'abakuru b'ibihugu ba SADC. None se mwebwe nka leta y'u Rwanda, nzi yuko mwavuze yuko mwafashe ingamba zo kwirinda ibyo by'ingabo ziri muri Kongo, byo murabyemera? Twebwe twavuze ko twashyizeho ingamba zo kwirinda kubera ko izo ngabo za SAMIDRC zagiye muri Kongo ku butumire bwa Perezida Tshisekedi gufatanya n'indi mitwe yitwaje intwaro mu kurwanya M23 no kurwanya leta y'u Rwanda. Kuko ndagira ngo mbibutse yuko hashize imyaka 2 Perezida Tshisekedi avuga buri munsi yuko ashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ko ashaka gutera bombe mu Rwanda. Rero kumva ko ibihugu byohereje ingabo muri SAMIDRC bizi neza yuko Perezida Tshisekedi afite umugambi wo guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda, ibyo ni byo kwibazaho. Hakaba n'ingabo z'u Burundi rero nk'uko mubizi, nazo zoherejwe hariya iburasirazuba bwa Kongo mu kurwanirira Perezida Tshisekedi. Zo zikaba zihuje n'ingengabitekerezo ya jenoside n'ingabo z'aba ba FDLR, kuko baranakorana ndetse bakaba banakorana n'aba bacanshuro mwabonye bari boherejwe iburasirazuba bwa Kongo kugira ngo bafashe muri uwo mugambi. None se ingabo za SAMIDRC ko zikiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mwebwe muzifata mute? Muzifata nk'umwanzi cyangwa se mushobora gukorana kugira ngo amahoro agaruke muri kariya karere k'uburasirazuba? Twebwe icyo twifuza mbere na mbere nuko uyu mutwe wa FDLR nyine warandurwa burundu muri kariya karere, kuko umaze imyaka 30 ufashwa n'ubutegetsi bwa Kongo mu bihe binyuranye. Icyo twifuza mbere na mbere nicyo ngicyo. Icya kabiri twifuza nuko ingabo z'amahanga zatumiwe na Perezida Tshisekedi kugira ngo zirwanye u Rwanda, kuko ari cyo bagamije. Iyo urebye imvugo za Perezida Tshisekedi, nazo zabarwa muri kariya karere kugira ngo amahoro ahinde, kuko zibangamiye umutekano w'u Rwanda. Icyo twifuza kandi ku buryo burambye nuko umutekano w'u Rwanda wabungabungwa no ku gihe kirekire ku mupaka wacu na Kongo, kuko byagaragaye yuko hari umugambi
wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko bimwe mu bimenyetso byabonetse i Goma byagaragaje yuko hari igitero cyari giteganyijwe mu bihe biri imbere. Ibyo bimenyetso ni bihe? Ibyo bimenyetso birahari, tuzabitanga igihe nikigera. Ntabwo wabonye communique yacu? Narayibonye, ariko nagira ngo muvungurire kumva ijwi rya Amerika muri kano kanya. Niki mwabonye kibemeza ko hari umugambi mubisha kandi wenda gushyirwa mu bikorwa wo gutera u Rwanda? Hari byinshi bizamenyeshwa igihe nikigera, ariko hari intwaro nyinshi zoherejwe, hari ubuhamya bw'abasirikare ba FARDC bafashwe ku mugambi bari bafite wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, kuko nizo ntwaro zivugwa zari muri kilometero 3 gusa ku mupaka w'u Rwanda, kandi uko zari ziteye nuko zanganaga ntabwo zari zo kurwanya M23 gusa, ahubwo zari zo kwibasira u Rwanda no gutera u Rwanda nk'uko abo ba FARDC babyemeje. Ariko ibindi bimenyetso muzabigezwaho igihe nikigera. Ambassadeur Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika. Ndibashimiye. Nshuti bakunzi bacu, ijwi ry'Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto, biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga ico bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Burundi. Komisiyo y'igihugu y'amatora iherutse gutangaza gahunda y'amatora y'abadepite, abasenateri n'abayobozi b'imitumba mu ntara zose z'igihugu. Bamwe mu baziyamamaza muri ayo matora azaba muri iyi mpeshyi itaha batangiye kumenyekana. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umwe mu baziyamamaza bigenga, Dieudonné Nahimana, amusobanuza uko yiteguye n'amahirwe yumva afite muri ayo matora. Ubwa mbere nuko musanzwe mubizi kuva kera nkiri muto, n'andi muntu akora ibikorwa byo gufasha cyane mu gwaruka ingene bashobora kuba abantu bategura akazoza keza kabo n'akazoza keza k'igihugu. Rero kuva mu mwaka w'2020 nko mwayibonye, bamwe mu gwaruka nigishije maze kwigisha abarenga bashika hafi 20,000 mu bijyanye n'iby'uburongozi nkorera abandi, basabye yuko nabaserukira mu matora yari yateguwe ku mukuru w'igihugu. Hanyuma ndemera kwitoza, mugabo ndababwira ko nashobora kwitoza mu by'imigambi kuko nta mugambi nigeze njamo kuva mvuka. Ndavuga nti byiza no uko amategeko abinyemera, reka ngende nk'uwigenga. Rero kuva ico gihe nabandanije nigisha ibijyanye n'iby'uburongozi, igihe cyose namafise ugwaruka cyo nzimeretse gutanga impapuro z'umutsindo ku bw'abaheze kwiga ivyo vyigwa by'uburongozi bashika ku 230. Rero ndabatera intege iminsi yose kuja mu bijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu, cyane cyane abagwaruka b'abakristu bari mu mashengero atandukanye, kubabwira yuko iby'ubuzima bw'igihugu yaraba nabo nyene. Hanyuma nabo barasura kumubaza bati none kubera iki nawe utuje imbere nk'uko wabikoze mu mwaka w'2020 ukitoza, kuko twari twagiye mu z'amatora mukuru w'igihugu, naho turabiko turongo duserukira mu nama nshingamateka yigenga agashobora gushikiza ivyiyumviro vyiwe. Rero kubera ko mbona atakibimbuza haba mu mategeko y'igihugu haba mu bikorwa nsanzwe nkora, nico gituma rero nace nemera ko kubaja imbere kugira ngo nshobore gutanga kandidatire yanje mu bijyanye no kwitoza mu nama nshingamateka. Ico kibazo mushikirije c'uburongozi, ubuhinga n'ubumenyi muha urwaruka turakigaruka ko kuko amatwa dusumira namwe mwararonse urupapuro rw'umutsindo canke agashimwe mu gukarisha ubwenge mu vyerekeye uburongozi eka no gutwara leadership, ibintu vyabereye muri kaminuza ya Ghana. Turabigaruka ko ariko nashaka ubwa mbere na mbere tubanze tuvuge kuri aya matora. Murashaka kutubwira neza aho mushaka kwitoza ni? Ego ubwa mbere n'amatora y'amashinga amateka n'abahanuzi ba komine azo bitariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu, z'ukwezi kw'icenda, no kuvuga kwa gatandatu. Rero nkazoba nitoje nk'userukira abarundi b'abanyikazi bo mu ntara ya Bujumbura nshasha, kuko baherutse gusubiramwo ibijanye n'iringanizwa ry'intara mu gihugu. Ubu hari intara 5. Rero Bujumbura nshasha igizwe n'amakomine yahora ari intara nka za Bubanza,
Cibitoke namwe mu makomine yaragize intara y'ico bita Bujumbura rural, abo bose hari mu ntara imwe ya Bujumbura. Rero je nitoje mu ntara ya Bujumbura kuko ariho maze imyaka myinshi mba kugira nshobore guserukira abanyamikazi bazonyizera. Hari abantu bashaka kwibaza ko kwitoza ku giti c'ubumuntu yigenga bishobora kuba bitoroshe, kanatsinda ko n'imigambwe nayo nyene kenshi na kenshi usanga itoroherwa. Mwebwe amahirwe yanyangarike? Nibaza yuko jewe mu buzima bwanje kuva kera n'abasanze banzi sinkunda ibintu byoroshe, ko gusa byoroshe, ariko nuko umuntu agerageza gukora ikintu kuko aba yizera yuko ashobora gushika biciye mu kwizerwa n'abamutora canke amushigikiye. Rero ntivyoroshe kuko amategeko yarahindutse aho usanga wigenga asabwa ibice 40% kugira ngo ashobore gutorwa muri iyo ntara aserukira, mu gihe ab'imigambwe basaba ibice 2% gusa mu gihugu cyose. Rero ndabye abazotora mu gisaga mu ntara ya Bujumbura bagera ku hafi ku miliyoni n'ibihumbi 600 canke 700 gutyo. Rero bisaba abantu bashika 700 bazontora kugira ngo bashobore kwinjira mu nama nshinga amateka. Si ikintu coroshe mu gihe uriko higanwa n'imigambwe ibisanzwe uriko irakora kandi ifise uburyo butari buke, ariko rero ndabye ibikorwa maze imyaka irenga 25 ngoya muri kino gisagara byagize akamaro kugwaruka rutari buke bw'igihugu canke ndabye n'abantu basanzwe batari mu migambi ingene bangana, ndafise ivizigiro yuko ari amahirwe menshi yuko abazonyizera kugira ngo bashobore kubaserukira mu nama nshinga amateka, cane cane muri kino gihe nibaza yuko ugwaruka rukeneye kumva yuko rufise abantu batahura ibibazo vyabo bagashobora kubaserukira. Nizera ko n'abari mu migambwe mu gwaruka bazontora. Nshuti banywanyi turi kumwe, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika, maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.